Ako Kiriziya Gatolika buriya igira ikibazo nk'icya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda iyo umupolisi agufashe ukajya amahane nawe cyangwa se ukuntu mutumvikana bakurega kurwanya inzego z'umutekano, ariko umupolisi yafatiwe mu cyaha bavuga ko yagikoze ku giti cye. Iyo filozofi niyo Kiriziya Gatolika ikoresha. Abatutsi biciwe mu makiriziya, ndibuka bwa mbere njya kubona ibikorwa bya jenoside, nasanze abantu buzuye muri kiriziya ari intumbi. Bwa mbere mu maso yanjye kubona abasivili atemasikeri bishwe, icyo bita jenoside, bari muri kiriziya. Damage bateye. Kiriziya Gatolika isaba imbabazi, itange n'indishyi, ive mu bintu byo kutubeshyeshya twa tundi bakoreshaga bita bagira something relief agency yabo yitwa Caritas. Ni utuntu two kutubeshya, biriya ni ibintu byo kubeshya. Na Caritas na Shopran bazana amafaranga basaba imbabazi, papa naze nawe apfukama asaba imbabazi, abanyarwanda barazimuha. Kandi ibintu byo kujya gusaba imbabazi ubutegetsi mwiherereye, abategetsi baba babariye ariko twe ntabwo tuba tubabariye. Abategetsi baba baduhagarariye, baraduhagarara ariko ku mbabazi ntabwo azasaba buri munyarwanda bahagarare kuri stade basohora itangazo, bajya kuri radiyo y'igihugu na televiziyo cyangwa iyo hariho hose, ariko basohore n'itangazo basaba imbabazi, baraduhe n'indishyi. Hari abajenosideri. Gatolika na leta y'Abafaransa ni abajenosideri. Ariko ibintu by'amadini maze mushatse bashaka kunteranya na bamwe mu bayoboke b'amadini. Buriya n'abadive they are not clean, kandi nabo mu butegetsi bwabo tuba tubyihoreye. ADPR ndetse mushe ntabwo turacecetse. Iyi leta hari ukuntu tutarengejeho. Leo Mugesera by then yari afite PhD. He was a PhD holder. Ituruka muri universite nziza z'Abafaransa. So iki ntabwo ari ikibazo cyo kwiga cyangwa kutiga, ntabwo ari ikibazo cy'ubushomeri cyangwa utari ubushomeri, si ikibazo cyo kwiga cyangwa kutiga. Oya, ako Kiriziya Gatolika buriya igira ikibazo nk'icya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda iyo umupolisi agufashe ukajya amahane nawe cyangwa se ukuntu mutumvikana bakurega kurwanya inzego z'umutekano, ariko umupolisi yafatiwe mu cyaha bavuga ko yagikoze ku giti cye. Iyo filozofi niyo Kiriziya Gatolika ikoresha. Abatutsi biciwe mu makiriziya, ndibuka bwa mbere njya kubona ibikorwa bya jenoside, nasanze abantu buzuye muri kiriziya ari intumbi. Bwa mbere mu maso yanjye kubona abasivili atemasikeri bishwe, icyo bita jenoside, bari muri kiriziya. Nubwo kwa kundi ejo bundi dusobanuriye nkubaza ukuntu mwabonye ku rugamba bihindutse bitakiri urugamba rusanzwe byabaye, abantu uvuga ngo ahantu mwasanze abantu benshi bapfuye ni muri jewe ku giti cyanjye bwa mbere. Iyo kiriziya ni yahe? Somewhere kambyihore nzabikora. Akivuga agace gusa uyihorere. Somewhere in the east. The east. Ahantu abatutsi biciwe ku kiriziya mu ntangiriro za jenoside ni muri za Kabarondo ndetse na za Ngoma za Kiziguro. Urumva ikibazo gihari cya Gatolika. Yego.
tuvugishije ukuri Mm. ntiduce hirya Mm. bya bintu by'uko hazaho igitutu cya papa kuko gatolika ikomeye, hazaho igitutu cy'abafaransa kuko ubufaransa buri muri security council, bose n'abajenosideri. Mm. Gatolika yagize uruhare ruziguye n'urutaziguye muri jenoside, kandi biragoye cyane kunyumvisha ko ari abapadiri bakoraga ku giti cyabo. ahora dufasha kutwumvisha structure zari zihari zatumye igikorwa gisa nkaho gikorerwa. Yo uze kureba igitabo cyitwa Imungu muri Kiriziya Gatolika cyanditswe n'umupadiri, ndagifite mu rugo, uzanyibutsa actually ikiganiro gita uriya mugabo ngomba no kumushaka hanyuma tukaganiraho. Ikibazo gihari ni nawe nshaka yuko nushaka ko tuvuga Gatolika muri jenoside ariwe duheraho. Uburyo no gushyiraho umusenyeri, hari ubwo Kiriziya Gatolika yashyiragaho umusenyeri leta ikamwanga, leta ikamwima ubusenyeri, uzashake musenyeri gahamanya azaguha ubwo buhamya. Hari abasenyeri benshi bagihari bari mu mugambi, uzabaze ukuntu umusenyeri wa Nyundo yishwe. Ubundi se reka nkubwire, uwari umusenyeri mukuru uyoboye Kiriziya Gatolika mu Rwanda yari muri biro conseil ya Emerenide. Yes. Mbese nguko muvuga karidinari, icyo gihe nta karidinari wabagaho. Musenyeri mukuru yari muri komite centrale ya Emerenide, yari n'umujyanama Habyarimana. Twe kubeshyana, okay? Twe kubeshyana. Abapadiri bagenda, uretse uyoboye umupadiri wategetse ko bazana katedrali ikarimbura Kiriziya, ikayirimbura hejuru y'Abatutsi cyane rwose. za Nyange, uretse Sainte Famille, hariho umupadiri wabafashije. Uwo mupadiri ntibamwishe, si uko barokowe n'inkotanyi bamwe. hari n'abamansera bakatiwe bakiri mu. Hanyuma ukambwira ngo babikoze ku giti cyabo. Ariko urabinsobanurira mu kanya, ariko sinyuzwe nabyo usorejeho. Ni gute wabyita ibikorwa by'idini byose ntubite ibikorwa by'ama individuals? Ni nacyo nakubwiye ya myumvire iyo ngiyo, iyo bayita reverse psychology, ni nayo polisi ikoresha. So when you wear the uniform ya blue iriho idarapo ry'u Rwanda, iyo ukoze ibyo wakora byiza, polisi y'u Rwanda wihesheje ishema. Mwaba mutumvikanye, warwanyije inzego z'umutekano, yagukorera icyaha ngo yabikoze ku giti cye, ngo polisi y'u Rwanda ntiyamutuma. None se ko abapolisi bakoresha cyane n'abasirikare bakoresha order atari itegeko ryanditse, niba boss we yamubwiye ati uwo muntu mugire nabi, wabimenya. Ariko umusenyeri mukuru uyoboye Kiriziya, niba yari ari muri Emerenide, inama y'abasenyeri yabaga irimo ivanguramoko, bagenda bima n'ubusenyeri. Hari abasenyeri babiri b'Abatutsi bagizwe, papa yabagize abasenyeri mu Rwanda, banga no kubarahiza. Aho Kiriziya Gatolika inehayirakiwe igira ibintu by'amacakubiri, ikaba partisan, aho kuba itorero ry'Imana ryakira bose, ahubwo ikaba partisan. Uwo mupadiri wabyanditse, ndagira ngo jyewe naza kwigera bamenya muri iki kibazo, ndabigira inshingano yanyu, ndamugushakira. Tumukoresha ikiganiro, kandi nawe uzaba wicaye aho ngaho, nanjye nzaba mpari.
n'inkoni yanjye tuganire. Mm. Ariko ibi bintu ariko tubikuremo bisaba kuba ufite guts gutekereza kwandika igitabo nk'icyo kandi nawe uri muri sisiteme ishinzwe ibyo bintu cyane. Mm. Ariko ikibazo cya Gatolika ifitemo ikintu cyo gushaka gukoresha igitsure no ku rupfu rw'abavandimwe bacu, igashaka nayo gukoresha reverse psychology. Sibyo, sibyo. Padiri Seromba wakoze jenoside ni umufaransa n'umubirigi, bamuciriye urubanza hano muri iki leta yahita reka tumwifungire, ntabwo mwafunga umuntu wacu aho ngaho, reka bamugejeje iwabo baramurekura. Abantu benshi bihaye Imana baregwaga jenoside, ukumva ngo Vatikani yabatumijeho, ibakoresha iki? Reka rero nakubwiza ukuri, Abagatulika ntabwo mbashije jenoside. Jenoside nishinja Gatulika ko nka structure ihari, ariko abayoboke baho bose simbashinja jenoside. Ariko structure za Gatulika zishinja jenoside, kandi ntabwo ari amarangamutima gusa. Mu bushakashatsi maze gukora, mu buhamya nagiye nakira, mu makiriziya yose yagiye yicirwamo abantu, abapadiri babigizemo uruhare n'abasenyeri. hari hano Sainte Famille we no mu zindi gereza no mu bindi biriziya bagendaga bafata urusenda bakamisha mu bantu bishwe kugira ngo bitsamure bumve bakiri bazima. Urumva, actually niba Abafaransa bagize uruhare muri jenoside, dushaka ko Ubufaransa buba held accountable, Kiriziya igomba kuzabikira ibi bintu. Kandi bashobora kuba bakomeye cyane, yenda leta y'u Rwanda ishaka kubikurikira, ngira ngo bagatera ubwoba leta kuko bakomeye. Urabona Kiriziya Gatolika ni nayo yashenye USSR, leta z'abasoviyete. Biriya abanyamerika biyitira barabeshya. Imyigaragambyo, urumva, umupapa wayishenye yari umupolandi, yari umupolishi, niwe wahagurukisha imyigaragambyo, nibo bafandinze na Kiriziya Gatolika niyo yakoresheje amafaranga mu kugura intwaro, mu gukiretinga rebellion. Kandi nayo ayo mafaranga ni amafaranga ya Kiriziya Gatolika yakoranaga na mafia group zo mu Bitaliyani, barayabarya. Icyo kibazo cyongera kuzamuka i Roma, cy'ayo mafaranga cyatumye byajemo n'urupfu rw'umukobwa wa private secretary wa Jean Paul, uriya umuntu uza bagize umutagatifu, uriya mupapa wo yitabye Imana, niba ari Imana yitabye, wapfuye actually, Jean Paul wa kabiri, wa wundi wageze no mu Rwanda. That guy, private secretary, yapfuye umukobwa araba mu mafia, head of mafia, bashinjaga Gatolika, abamafia babavuga muduhereze kashi zacu. I Roma banga kuzibaha, banze kuzibaha. Icyo kibazo kirimo kuzamuka, n'umugabo wakoreraga banki ya Gatolika ashatse abyandikiye Papa Jean Paul, umugabo amutera ubwoba, arahungahungira mu Bwongereza. The next week basanze yapfuye, yishwe ari kuri London Bridge, umugozi umuziritse mu ijosi no mu maboko. Birangira n'uwo head of mafia nawe yishwe, hatangiye kuba assassinations.
and then kubera ayo mafaranga kubera ayo mafaranga yo guhirika leta z'abasoviyete. Byaba ari byo leta y'u Rwanda yatinye ko I don't know. Ariko Kiriziya Gatolika hari ibimenyetso nari gutrying to getting the sense out of ibintu uri kumbwira, ariko I'm getting it. Birashoboka ko bari bamaze kubona imbaraga za Kiriziya mu guhindura ubutegetsi. Ako Kiriziya ku buryo itakubwira ikintu ngo cyange. Kiriziya tuvugishije ukuri, it's not about God, it's a political power and economic power. Uko niko kuri, ariko they just said the name of God to keep their relevance. None se muga ndakubaza iki kibazo, mbabarire. Hari ibitambo bya misa byabaga. Abajenosideri Gatolika, Kiriziya Gatolika n'abajenosideri. Ariko abanyagatolika abayoboke babo ntabwo ari abajenosideri. Ubona ubutabera bwaratanzwe bihagije ku Kiriziya Gatolika yakoze. Hari abapadiri bafunzwe, hari abamusenyeri bafunzwe. Abo ni abapadiri Gatolika. Uransubiza mu bintu sinzi inyungu bifitemo. Catholic Church should be held accountable for their role in genocide. Nari ngiye kukubaza nako n'ubundi ndaje nkubaze. Guhana abapadiri ntabwo bihagije. Niki ubona gikuriye gukora kugira ngo damage bateye Kiriziya Gatolika isaba imbabazi, itange n'indishyi, ive mu bintu byo kutubeshyeshya twa tundi bakoreshaga bita bagira something a relief agency yabo yitwa Caritas. N'utu two kutubeshya, biriya ni ibintu byo kubeshya. Na Caritas na Shopran bazana amafaranga basaba imbabazi, papa naze nawe apfukama asaba imbabazi, abanyarwanda barazimuha. Kandi ibintu byo kujya gusaba imbabazi ubutegetsi mwiherereye, abategetsi baba babariye ariko twe ntabwo tuba tubabariye. Abategetsi baba baduhagarariye, baraduhagarara ariko ku mbabazi ntabwo azasaba buri munyarwanda bahagarare kuri stade basohora itangazo, bajya kuri radiyo y'igihugu na televiziyo cyangwa iyo hariho hose, ariko basohore n'itangazo basaba imbabazi, baraduhe n'indishyi. Hari abajenosideri Gatolika na leta y'Abafaransa ni abajenosideri, ariko abanyagatolika n'Abafaransa ntabwo ari abajenosideri. Ako kandagira ngo kobe Gatolika n'Ubufaransa ni abajenosideri, ariko abanyagatolika abayoboke ba Gatolika ntabwo ari abajenosideri, n'abaturage b'Abafaransa ntabwo ari abajenosideri. Ariko those structures ya Gatolika na leta y'Abafaransa ni abajenosideri. Iki cyaha kirabahamereka kandi ibintu biranditse, biri mu mateka, ni ahantu bizajya. Ntabwo ari ibyiyumviro byanjye. Icyo nabazaga kinakomeye cyane ni ikijyanye na misa zatangwaga, mu buryo zitangwamo turabizi, higishwa urukundo hakabuzwa ikibi. Hari ahantu dufite documentation y'abantu bagiye gusenga bagakangurirwa urwango rushingiye ku moko, abahutu bakabwirwa ngo mugende mwice abatutsi. Si ngombwa ko bakubwira. Mbese padiri nawe numubona ari mu gitero, ubwo uzaba ukeneye irindi bwiriza. Niba aho aba batutsi bahungiye padiri ari ugiye agahamagara interahamwe, ibyo ngibyo bikeneye kubwirizwa. Erega uriho uranyobya sinjyayo. Muri proje ya jenoside yakorewe abatutsi, Abafaransa n'Abagatolika na Kiriziya Gatolika babirimo. Umonde sinoga muri proje ya jenoside, leta y'Ubufaransa muri proje ya jenoside yakorewe abatutsi, leta y'Ubufaransa, Kiriziya Gatolika ni abafatanyabikorwa mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Nizihe facts dufite zerekana ko Kiriziya Gatolika yari iri muri iyi proje ya jenoside?
turabanza tujye ninde wateguye jenoside? Ninde? Isubiza wowe wumva yarateguwe n'abantu. You tell me. Leta yari iriho. Musenyeri mukuru yari muri santere, muri komite santarare, ari rwo rwego rukuru rw'ishyaka imbere. Fact number 2. That's a fact. Number 2, tujye muri execution. Oya, tujye mu ishyirwaho ry'abasenyeri. Niyo mpamvu nkeneye uyu mupadiri wanditse kino gitabo, ndagifite nacyo zakiza. Mu ishyirwaho ry'abasenyeri, leta kuvuga ngo naho hajyemo iringaniza ngo bagabanye abatutsi, abasenyeri bamwe b'abatutsi bakagirwa abasenyeri mu Rwanda, bakaga kubarekogonayizinga kugeza aho b'abakozi bamwe bakagerekwaho ibyaha, abandi bagafungwa, abandi bakavirwamo no kwicwa. Iyo yari was a plan, was setting the ground. Icya kabiri tujye muri icya gatatu tujye muri execution, mu ishyirwa mu bikorwa. Kiriziya zarimbuwe, abapadiri bagiye batererana abo ababahungiye, ahubwo bakajya guhamagara interahamwe, bagahamagara abajandarume, bagahamagara abasirikare, bagahamagara impuzamugambi. So what is that? Abakoresheje tingatinga. Ariko ibintu by'amadini maze mushatse bashaka kunteranya na bamwe mu bayoboke b'amadini. Buriya n'abadive they are not clean, kandi nabo mu butegetsi bwabo tuba tubyihoreye. ADPR the same shit, ariko turacecetse. Iyi leta hari ukuntu tutarengejeho. Abadive they are not clear gutemuga. Ubutegetsi bw'itorero ryabo byari bimeze bite? The same thing. Amacakubiri, ni ukwisanga muri jenoside. UEBR, the same thing. UEBR urayibona, ababatisita baremwe imiryango ibiri, UEBR na UEBR, imiryango ibiri, the same thing. Ariko I'm not following you there. Uri kuvuga uko byari bimeze mu minsi ishize cyangwa uko bimeze ubu ngubu? Kidavuga mu buyobozi bwari buriho bwa Eglise Gatolika icyo gihe, mu buyobozi bwari buriho bw'Abadventiste, mu buyobozi bwari buriho bw'ADPR, mu buyobozi bwari buriho bw'Abatisite, mu butegetsi bwari buriho bw'Abafaransa. The criminal right. So hari abatutsi babuze ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi kubera ubuyobozi bwari buriho muri ayo madini uvuze ruguru. Yes. Ariko kuri ntabwo umbaza nkaho nawe wigira umuzungu. Turi muri uru Rwanda twese turaruzi. Ibibazo uko byabaye turabizi, kandi si ibibazo kuri gahunda yo kurimbura abatutsi. Kandi uwo mushinga wo kurimbura abatutsi waravugaga ngo twica umututsi, n'umwana uzavuka w'umuhutu azabaza ngo ese ubundi abatutsi basaga bate. Ndabizi ibi bintu iyo mbigezeho bamwe abivuga, ariko twebwe turi urubyiruko, mudukure muri ayo matiku yanyu, mwese muri abanyabibazo, rimwe mwabiteye. Oya, muri iki gihugu habaye gahunda yo kurimbura abatutsi. Benshi barapfa barenga miliyoni, niyenda niyabaye successful baracyahari, ariko nta hantu twabihungira. Kandi mwitubwira ngo murashaka imirimo, ngo twebwe ngo turi matiku yacu. Iyo mirimo mushaka ninde uyibashingira? Namwe nimuyishingira.
iki gushaka hari ipfobya rigezweho ryo kwanga kuganira ku mateka yacu, ngo bo barareba imbere, ngo barareba ngo gucuruza ngo bakire nk'abandi bose, ngo ibyo ngibyo ni amatiku, ngo cyane ngo nuko abanyarwanda batari bize. Hey, umuntu wavuze ngo abatutsi babanyuze mu Kagera babasubiza Abisiniya ni Dr Antoine Mugesera, PhD holder. yitwa Antoine not Antoine, Leo Mugesera. Leo Mugesera, sorry, Antoine ambabarire, Leo Mugesera, muzehe Antoine ambabarire, Leo Mugesera. Leo Mugesera by then yari afite PhD, He was a PhD holder. ituruka muri universite nziza z'Abafaransa. So iki ntabwo ari ikibazo cyo kwiga cyangwa kutiga, ntabwo ari ikibazo cy'ubushomeri cyangwa utari ubushomeri, si ikibazo cyo kwiga cyangwa kutiga. Oya, politike y'urwango n'amacakubiri. Ibyo ni ibya kera, byararangiye twikomereze. Oya, n'ubu ngubu turangaye gato byasubiramo. Niyo mpamvu dufite society yacu organized uko organized kugira ngo bitazongera gusubiramo. Ni nayo mpamvu sosiyete sivile yacu imeze gutya nk'uko imeze, ni nayo mpamvu leta yacu imeze nk'uko imeze, ni nayo mpamvu itangazamakuru riri aha ngaha naryo rimeze uko rimeze, ni nayo mpamvu private sector, n'ayo mateka twubakiyeho. Utazi yava ntamenya iyo ajya. So stop this nonsense. Ngo ibyo ni amateka yanyu ngo y'abasaza ngo twebwe mutureke. Tubareke. Nitubareka it's repeating. Nase muga hakorwa iki kugira ngo the hatchet ibe buried? Erega, people should be held accountable. Abantu basaba imbabazi. Ese ko batubwira ko ari abantu ba Nyagasani, abera, ndabera, bamwe sinzo bakuye autorité kugira abagenzi babo ngo ni abatagatifu. Kuki mwumva ko gusaba imbabazi no kwemera uruhare ari ibintu bikomeye? Iyo si indangagaciro ya Gikristo. Indangagaciro ya Gikristo. Bibiliya iravuga ngo uwatura ibyaha bye akabireka azababarirwa, ngo ari kubihishira ngo ababibi urwango. Bibiliya ikavuga ngo ngo icyaha cyo kutumvira ni nk'icyaha cyo gusenga ibigirwamana, icyaha cy'intonganya n'amacakubiri n'uburozi. Kuki bumva ko gusaba imbabazi ari ikibazo? Why? Kuki bumva ko ari ikibazo? Yes. Niba ari abantu b'Imana, kuki bumva ko gusaba imbabazi ari ikibazo no kwemera uruhare rwabo? Nese twabana dute tutabaye accountable? Ntabwo byashoboka. Nuse twabana dute? How? Erega abantu bariyunga, abantu bagira ibyo bababarirana. Usabye imbabazi arababarirwa. Bibiliya iravuga ngo usaba imbabazi bazababarirwa, ngo ariko uwinangira we azababarirwa. Ese kuki iyi miryango n'izi leta zimwe kuki zumva ko zidakeneye kubikemura, tukava muri ibi bintu byose tugatera imbere? Ese tuzaba. Murakoze, murakarama. Muga warakoze cyane. Ndabashimiye. Nzabazana wa mupadiri. Tuzatuzanira wa mupadiri. Muzakora ikiganiro muri kumwe. Yego. Murakoze. Murakoze nawe.